Жыр әрилердің бізді дүнияға кетіргенде ышқырған изге тауышы ол. Жыр таңларның алсулығы, шықларның жібілдеуі ол. Жыр сабиларның күлуі, түркім-түркім көпірініп келген аппақ бұлытларының ағымы ол. Жыр сүйем деген сірлі пышылдау, ирінлерінің ирінлерге қағылғандағы назы ол. Жыр жылы дұлқын болып егінлерге сарылған рәшә шыңы шишмелердің шілтіреуі ол. Жыр халықларды халық еткен, аларны бірләштірген изгі мұң ол. Жыр язғы жылы яңғыр астында қошис бүркеген серен шымыртларының шауы, кіші жанының бітмәс түкенмәс кішілікке, изгілікке, шисталыққа ие екендігін аңлатушы бүйік рух ол. Hürmetli şistайлылар, зор жауаплылық білән қайтты сіздің қызығыз бүгінгі ұшырашуға, халық білән ұшырашуға. Өз жағында шығыш жасаудан да, оннан да ауыр әйбір бар мекен бұл дүнияда. Туған яғыңа қайтып концерт қою, ол енді бек зор жауаплылық үсті. Оның үшін түннер бұй йықламайсың, бұршыласың, нешек келіп шығар екен, халық яратыр екен, артистларым қайтыр екен, ұйыштыру мәсәлелері нешек болыр екен деп, артист бит атналар бұйы қайғыра, бұршыла, ижат отында яна. Мәне шонды хислер білән қайтты Гүлнұр Урманшева. Митрофанов жетекшілігіндегі Сімбіл вокаль ансамбліне ердім. Бұл ансамбльді жырлау біріншіден менің үшін ижат тәжірибесі болса, екіншіден тұрмыш мектебі болды. Шулай бір вақыт концерттан қайтып барғанда
Вячеслав Алексеевич традиция бойынша өзінің баянын сыздырып жіберді. Енді біздің ансамбльнің солисті Рүстем Абай Хоснуллин аңа қосылып бір бик матур, мұңлы бір жыр жырлап жіберді. Һәм менә шушы минутларда көңелемә сіңіп қалған шушы жыр әле дә репертуарымнан төшми. Һәм бүген дә сезгә аны җырлап китәсем килә. Син онытма җирдә мин барам.
Сез әле генә яланнар шешә капкан, җырына төшерелгән клипны карап үттегез. Әйтәсем килә, бу клипта бер генә дә ят кеше юк. Булар барысы да минем туганнарым. Булар барысы да карт бабамның балалары, оныклары һәм оныкчыклары. Һәм инде клип безнең туган авылыбыз, карт бабамның һәм минем туган авылым Исләйдә төшерелде. Яңгырдан соң кояш чыккан кебек, тормышта да бит кара бала саласың. Ак баласы килә, шулай бит? Шуңа күрә әйдәгез, боекмыйбыз. Әйдәгез килеп алыйк. Күңелнең дәртле чагы, йөрәкнең кашып мәле, сөйеп йөргән ярларга китереп басый мәле. Дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк, дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк. Сандугачлар сарысын, шаян җилләр көндерсен, яр буенда чишмәләр җырлый-җырлый инешсен. Дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк, дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк. Бигүдә һәм сөйгүдә, ялынып тормасын, гашык булган һәр кеше бими җырласын. Дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк, дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк. Дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк, дөньяны бер иттереп, әйдәгез биеп алыйк, яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк. Яшьлек бергәдә килә. Яшьлек бергәдә килә. Яратып сөеп алыйк. Гөлнур Урманшеева. Әйдәр инде үзеңнән нәрсә бар? Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Гөлнур. Үзеңә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, үзем дә узган ел юбилей үткәрдем. Менә әле бу Гөлнурның беренче шушындый зур иҗат кичәсе. Кадерле дуслар, үзем инде 60 еллыгымны үткәрдем. Узган ел филармонияда 40 ел инде мин сәхнәдә 1976 елда. 1976 елда Әлфия Абзалова белән эшли башлаган идем. Су кебек акканда киткән гомерләр, 40 ел сәхнәдә узган, 60 ел гомер узып киткән. Чистайга килә идек Әлфия апа белән. Чистайның гостиницасы бик әйбәт иде. Чиста, матур, шулгалы, үзәктә, кибетләр бөтен җирдә. Гаҗәеп без монда инде шулай 10 көн ята идек Әлфия Абзалова белән бригада белән килеп. Кадерле дуслар, менә шушы 60 еллыкны үткәргәч, кадерле дуслар, артистлар турында гайбәт сөйлиләр бит инде. Әлфия апа турында бик сөйләделәр инде гайбәт. Илһам Шакиров турында ни генә сөйләп бетермәделәр. Аннары хәзер менә Хания Фәрхи турында сөйлиләр. Минем турында да сөйлиләр. Минем турында әлләре сөйләмиләр инде. Мин бишәрче түгел, сөйләүче генә. Шуңа күрә шулай да 60 еллыктан соң минем турында бер гайбәт чыгарганнар. Кадерле чистайлылар, Данир Сабиров килеп сөйләгәнче, үземнең авыздан ишетсәгез әйбәтрәк булыр. Менә дуслар, бар иде бер атаклы җырчы Усман Әлмиев дигән.
pek zor yaşımız var idi bizning. Ol Tatar opera teatrına, opera sanatına negiz salgan birinci Karlıgaş. 1935 yılda alar Musa Jalil bilen Moskvada okup yurgan davinde Kazanda Tatar opera teatrı bulduru turunda hiyallanganlar, şul turunda işlegenler, hem hiyallarına da erişkenler. Bugün Kazanda opera balet teatrı Musa Jalil ismin yerde bir teatrga iki kişi ismin verip bulmayındı. Jırlavşısı Osman Elmiyev bula. Musa Jalil librettolar yaza, Osman Elmiyev partiyalar şarlayı. Osman Elmiyev'nin en iyisi bizim avuldan, Yeşilüzen rayonu, Zelenodolsk rayonu, Beşik degen avuldan, benim avulda tuğananın en iyisi. Avuzeyinde Akyigit degen avulda tuğan, 3 yaşında onun en iyisinden yetim kala Osman Elmiyev, hem ol Siviyarsk balalar yurtunda terbiyelenen. Şundan sonra ol Pyotr İliç, Çaykovski ismindeki Moskva konservatoriyasının Tatar opera klasına okurga gide. Münire Bulatovalar bilen okup çığa ol Osman abi. Mena şu Osman abi bitinde öldü bir 4 yıllık ölüp gitti. 96 yaşında. O bir popüler idi. Mena ülkelerin yaşlılar, apalar, bizden de abiler bilerler, işitebilirler Osman Elmiyev'ni. Osman Elmiyev'nin cenazasını koydular Kerim Pinşur'un tiyatrının fayısına. Benim de yaktaş olarak, avuldaş olarak, anın turda bir жылы sözler ettim. Mena şundan sonra benim turda gaybet çıkarganlar. İmiş min Osman Elmiyev cenazasına sotovi telefon tıkıp kabirge jibergenmen iken. Aydalar bir tege dünyada durmuş var, tege dünyada cennet var, tege dünyada tavuk var, sırav alalar deyip söylüyorlar. Dürüst miken yine mikinde bilesin ki de. Bir anlada şoldıratam Osman Elmiyev'ga. Allah bit tege telefonla. Alo, kim ali bu? Bu binale Osman abi Reşit. Faysı Reşit. Barbitin yaktaşın Reşit Sabirov. Kazıklar alıp varıp yerişi. Reşit nihallerde. Kazanda diler bulup yata. Kazanda diye ben Osman abi bile. Üniversiyada hazırlanabız. Kazan bir matur hazır. Avrupa şehri şekilde buldu Kazan. Singine yok Osman abi, seni yok sanabız. Osman abi eklerde tege dünyada durmuş var mı yok mu? Reşit mında bir geyber. Dünyalıkta ne bile şığırlangan bulsak, mında da şunun bile şığırlanabız indi Reşit. Mine Reşit eliminde bir anla elek şavir Felis Yarullin kildi bizden yanga. Anın icap kişesi ütterdik, bit matur buldu. Mında Reşit, senin de afişini elip koyanlar eli. Şidetin nefsinde bundakilersini kendine itter. Bana dostlar gerek biter. Benim turumda nindi gaybet çıkarganlar. 60 yaş tulgaş bu Osman Elmiyev yanına gitsin diyüleridir indi. Gitmemeli. Yani daha 40 yıl silleye çekme. O kadrımızlar 40 yıl sile birgen kişini Ulyeş'te 3 gün kumerga yaram idi. Telesirkenip yatırdı. Yarar mansayım da benim burada gaybet buldu. Amiramanısı şık bulgan hal kadrımızlar sizge söylep gideyim indi. Bir anak istemine